Danes bomo delali fantastično jed na žlico krompirjev kari, špinačo in paradižnikom. Najprej v vreli vodi skuhamo krompir do skoraj mehkega. V ločeno ponev dodamo olje in začimbe, ko zadišijo, dodamo čebulo in prepražimo. Sledi kuhan krompir, ki ga rahlo prepražimo. Dodamo sesekljan ingver, česen in preostale začimbe, ki bodo dodali piko na i. Svežino bo dodal češnjev paradižnik in sesekljan paradižnik. Zalijemo z vodo in kuhamo 10 minut. Začinimo s soljo po okusu in ko je krompir čisto mehek, dodamo svežo špinačo. Kuhamo toliko, da ovene, nato postrežemo s kruhom. Pa dober tek!